Sam način proizvodnje drvenih buridi je jako interesantan. Sve te generacije ne bi nastavili tu proizvodnju da nije postojalo puno ljubavi koja je prenošena sa generacije na generaciju. Dosta strasti uloženo u samu kreaciju drvenih buradi, u odabir repromaterijala koji mi lično biramo prilikom otpreme samog hrasta. Veliki deo procesa smo i mi uključeni, tako da bukvalno volimo da svaki dan dođemo na posao, jer sam kontakt sa drvenom i kontakt sa ljudima koji proizvode tu drvenu burad stvaraju neverovatnu emociju koja nas čini zadovoljnim da svaki dan dolazimo na posao srećni, zadovoljni što radimo posao koji volimo i koja nam je tradicija ili nasleđe, jer mi smo ipak čuvari tradicije. Osjeti razliku. Barik Đorđević.